ni todo turia kayuri munene waika. Haya cheza tu kidogo hivyo. You're chilling out with DJ Jesse. Netukarete miaka mingi ona gya kuria na kio tutikere ona gya kunywa na kio tutikere tuweka atia niguo tutigakue gaitukire morurumo tusitoshe iweike inaine gaitukire morurumo tusitoshe iweike inaine Dora fatara madaraita manene ona niorea wewe hinya moige yamuwe wanarogamia niwa kuimudenyo kehotana atuine na musutuga gaitikire morurumba dositoshe iweike gaitikire morurumba dositoshe iweike inaine. Piga makofi mzuri, piga DJ Jesse. This is DJ Jesse. Netumenyete aria witokoreirie mutire hindi one mwe mwakehotwo twage kuhoya muruthi wa Juda tutongorie thusito ciothe Ngai twekere moruruma thusito Ngai twekere. Thank you so much DJ. Tuendelea kupiga makofi twende. DJ Jesse. This is DJ Jesse. This is DJ Jesse. You can't hide it now, remember. There ain't no more easy. And I won't give you no Cambodia. Moria more easy. We know the more easy. It is the more easy. More easy. No one say more easy. You can't manage it. Atudu mwenyewe evangelist. You're chilling out with DJ Aya piga makofi vizuri. This is DJ Jesse. Ina beboruru kwerekereirie owe Ngai mukiwa thĩ no na igũrũ nĩnjũĩ wadakiria matenda maingĩ no kwĩhĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokarĩ ĩgithĩ warĩ ũndeithie ĩgithĩ warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatũire nyuna gũthimwo ĩgithĩ Ngai warĩ ũndeithie. Wape makofi. Ailelia watu akwaria ni waragia na njĩra nyingĩ no njĩro ajaririe nayo ndĩro igakũthikĩrĩria nĩ ũrakũthũkĩire no ũracoko ajariria no ũreri ũranjĩra mwana wakwa korwo nĩ ũrĩ matũthikĩrĩria nĩ kũrĩ andũ niĩ ngũtwara nĩ kũrĩ andũ nyendaga gũgũkinyia ingatana kĩo ũtekũnoga niĩ mwene nĩ ngatũmũrĩkie wega ondegete gũtũnjigue mataro maku nĩ ũranjĩrire atĩ nĩ ha nĩ ũndũ
mundu mwewendete muno na niugukenagia niwendete iko ciothe ngorwe eraga nikinyia kaigua ciugo ici mwana wakwa na toina hamwe nikuria andu nie ngutwara nikuria andu nyendaga gurukinya ikatana kio utekunora nie mwene. Haya, piga makofi vizuri. Ndĩraikarĩte thĩ o handũ ngĩtarania ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria oko nĩ ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire ngwĩre ũũ Ngai kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia na mukona nĩwĩcokerire mũno. Haya, piga makofi yako tukimalizia. This is DJ Jesse. Naigua na macho makwa we uria wikaga maundu aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria cia thĩna. Haya, tũina hamwe. Ngariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũe nao muoyo wakwa nĩwaũhĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha namo maitho makwa makahoerere kera Ngai cioneki ciakwa nacio ikarũga tũina rĩa mũico ngariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku. Asante, asante, asante. Haya, tupigie artist wetu makofi kwa jumla, tumahorero wega. And also tupigie our DJ Jesse na pia ni DJ wa pale kanisa la JCM. Muhore irohe tiga igotiga umuteko hora rohe. Thank you. Anaitwa the female DJ, the baddest DJ. Thank you DJ Jesse. Nataka niite magaldem wote marafiki wa Sara wakuje hapa wote. Na sababu nataka wahame hapo. Nitondo wali yogo lero kana makeup hiyo na wana ikaire yagwa. Kai. Kujeni magaldem wote wa Sara. All the invites wakuja hapa. Kujeni kwa haraka. Kuja kujeni wote. Okay, ginyare meharia, okay, mwenye wako na dress code, kujeni. This is the women power. The combination of these young and visionary, beautiful ladies here. They are all into business and they are making this country great. Na ni watu wako na biashara zao, wanapambana, wanaungana, wanashikiliana na wanapendana. Kwa hivyo nataka sababu we are having just 2 minutes, we have our bishop here to do the consecration. Haya, thank you. Have a minute, mtu anatusalimia, anasema biashara yake ni gani for the purpose of networking and women power. Tuanze hapa. Praise God. My name is Ruth Wanjiko. I deal with carpets and accessories. Praise the Lord. Praise the Lord again. Are you present? Yes, you are present. My name is Sasha Wanjiro. I'm in fashion and beauty and events. Thank you. Hi, Bwana asifiwe. Naitwa Phyllis wa kupeleka watu majuu na shiriki na JCM. I honor my bishop. Praise the Lord. I'm Flor Jugona. I'm in recruitment agency. The Jazz Fraternity, my bishop na watu wote wa JCM, wageni wote walio hapa, good afternoon. Kwa majina naitwa Keisla, I do trading and as well I'm from JCM. God bless you all and congratulations.
Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Naitwa Waithera. Si tunauza manyumba na mashamba. Sarah is my friend. Huwa mimi client wake wa nguvu. Praise God. Habari zenyu. Nifanyie hivi kama unaniona. My name is Shikongure. I work with the Office of the Deputy President. I'm a business lady and also a best friend to this family, Bishop, and your team. May God bless you for coming. Friends and family, asanteni, mbarikiwe sana. Praise God. My name is Betty, a friend to Sarah. I'm in the liquor industry. Praise God. Praise God again. My name is Eunice Mwangi. I am the director of Casmart Supermarket. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Mire Wambui wa kumanya Hururu. Nĩ nyendete mũno Bishop na timu yaku. Ona Sunday nyingĩ kaingĩ ngoragwo TV-inĩ ngĩkwĩrorera. Na ona rũciũ ndiramenya ngakorwo hau nĩ ũndũ wa kĩrĩa. Sarah nĩ mũrata wakwa and I'm a fashion designer. Mũndũ ũngĩenda gũthakara. Praise God. My name is Jane Mwangi. I'm a hairdresser. God is good and all the time. Naitwa Jakiwa Mushoki. Nafanya kazi kwa ofisi ya Senator Wahome wa Matinga wa Nyeri. So I work at the Senate of Kenya. Bwana asifiwe. Naitwa Kijijo, nimeokoka. Our bishop, thank you for gracing this occasion. Sarah is my friend. I run a hotel and I do beddings shop na nguo za watoto. God bless you. Praise God. Wananiita Njoroge na Bishop. Nafurahi kukuona. Mimi ni mshirika wako lakini mzee ndiye mshirika ndani. So okay, mimi ni CEO wa Extreme Gym Zimmerman. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. My name is Anjeri Njau. I work for Aga Khan Hospital Nairobi. I'm also a mental health specialist. I'm a counselor na nĩ ndĩ wa biashara nĩ ranaga rehab center ĩrĩa tũteithagia andũ arĩa mara struggle na addiction cia mĩthemba yothe na arĩa mena mental health issues na twĩtagwo Gabriela's House of Serenity twĩ Kiambu between Banana and Kiambu Road. Thank you. Bwana asifiwe. Nami naitwa Peris Wairimo. Mimi ni mwalimu. Sina mambo mengi. Mambo tunkuangalia tu. Nĩndamugeithia ũhoro wanyu. Hamarĩtwa njĩtagwo Jane Karori na Sarah nĩ mũrata wakwa na niĩ ndutaga na kambuni ĩtagwo Super Great International na ndakena nĩ gũkorwo haha ũmũthĩ. Thank you. Praise the Lord. My name is Rosemary Njeri. I'm in beauty and cosmetics. I sell beauty products, wholesale and retail. Niko Dubois, karibuni. Bwana asifiwe. Jina yangu naitwa Grace na uzangalika. Praise God. Kwa majina ni Margaret Mwaura. Mimi nafanya kazi na Liberty Life. Sarah ni former schoolmate high school. Bishop Ben, mimi hata nimekutumia inbox bana. Ununue insurance. So kuna vile lazima kadi yangu nilitakupatia. God bless you all. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Karo. I'm a chef. I'm a chef. I run a kitchen called Pap Kitchen at the JCM. Aya, karaithi riu. Thank you to horero wega. Asante sana. You can support them in those category ya biashara haria waigwa wahutio na handu ngenda ku invest, you can reach out to them na utakuwa sorted. I want to have on the podium the Mara Brats to come and do their presentation, a very short speech, sababu wao ndio wamefanya